Ovo je Sarajevsko jutro, 8:30, a budućim studentima pomažemo da se odluče za neki od fakulteta, univerziteta u Bosni i Hercegovini. Travnički univerzitet predstavljamo danas Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Travniku. Naši gosti su profesor dr. Kadrije Hodžić, dekan Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta u Travniku, a sa nama je tu i postdiplomac ovog fakulteta, uskoro magistrant, gospodin Almin Fočo. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, profesore, kažite nam prije svega kakav je to Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Travniku? Dakle, prvo vam hvala na ovome gostovanju. Kad je u pitanju naš fakultet, onda je zapravo to sastavni dio sveučilišta Univerziteta Vitez u Travniku. Radi se o Fakultetu poslovne ekonomije koji sa svojih 530 studenata na dodiplomskom studiju, sa svojih 60 studenata na postdiplomskom studiju, odnosno ono što sad kažemo na diplomskom studiju, i sa svojih 15 studenata na doktorskom studiju koji smo počeli od ove godine, o čemu ćemo evo ovdje pričati, jeste fakultet koji svojom misijom obezbjeđuje studentima da se suoče sa onim izazovima koje globalna ekonomija donosi poslovnim procesima i u tom kontekstu zapravo ispunjavajući misiju fakulteta ispunjavamo misiju i prema društvu. Dakle, pokušavamo da proizvodimo najkvalitetnije kadrove koji će, dakle, moći se suočiti sa onim što ih čeka. Primjera radi, generacija koja sada upisuje, dakle, će se već suočiti sa znatno izmijenjenim poslovnim procesima nego što sad imamo. Već će susjedna zemlja Hrvatska biti u EU, dakle, Srbija će biti kandidat, vjerovatno u tom periodu i BiH će biti kandidat, i to su naravno znatno promijenjeni poslovni ambijenti nego što su oni sada. I u tom kontekstu, evo što je, čini se, naša konkurentska prednost, da mi već sada uvodimo dodatne module, dodatne predmete koje će studente, dakle, još jednom osposobiti za jedno takvo suočavanje. Na fakultetu postoji 7 smjerova. Tako je, 7 smjerova na kojima se studenti na osnovu najboljih programa koji se danas u svijetu izvode, dakle najboljih iskustava na svjetskom tržištu strukturiramo u 7 smjerova. U pitanju su smjerovi kao što je, recimo, zatim smjer menadžment financija, bankarstva i osiguranja, zatim menadžment javnog sektora i uprave, marketing, menadžment i trgovina. I još jedan 7. smjer koji evo od ove godine starta i koji se može činiti vrlo, vrlo atraktivnim, to je agromanagement. Poznato je naime da u zemlji nemamo agromenadžerskih usmjerenja i mi smo zapravo, evo, izlazeći u susret da, dakle, studentskoj javnosti, potrebama društva, od ove godine evo startovali i startujemo sa, dakle, ovim atraktivnim smjerom agromanagement. Evo, pitat ćemo gospodina Foču kako je on dospio na Fakultet poslovne ekonomije, kako je pala odluka da upišete baš ovaj fakultet, i evo, čestitamo naravno jer jedan ste od najboljih postdiplomaca Univerziteta u Travniku ovog fakulteta. Hvala na čestitkama i sigurno da je to jedan, da kažem, mukotrpan i težak trud, koji se, hvala Bogu, kasnije isplatio. Kada govorimo o ovoj temi, mi govorimo prije svega o nauci, koja je uvijek imala odlučujuću ulogu što se tiče privrednog rasta i ekonomskog razvoja, socijalnog razvoja, a znanje je postalo osnovni resurs za svako poduzeće koje želi imati stratešku poziciju na tržištu. Što se tiče mojih iskustava, odnosno
onoga zbog čega sam se ja opredijelio za ovaj fakultet jeste činjenica da sam istraživao naravno tržište obrazovanja kad sam završio fakultet i tražio sam da za svoj novac dobijem ono najviše, a to jeste da mi predaju najbolji profesori koji su garant da će im ponuditi ono znanje koje ću ja znati valorizirati kasnije u svom i privatnom i poslovnom životu. Iskreno da kažem, bili su mi zanimljivi neki fakulteti, prije svega ovdje fakultet ekonomski u Sarajevu koji je pokrenuo jednu studiju sa fakultetom političkih nauka. Međutim, kada sam čuo da je profesor Nikola Grabovac okupio jednu jako kvalitetnu ekipu profesora, mislim, nisam ja taj koji je kompetentan da ocjenjuje nečiju relevanciju i tako dalje, nego imaju to drugi koji su to priznali, ali za tih, da kažem, 14 predmeta koje sam otišao i hvala Bogu i položio na postdiplomskom studiju, imao sam tu čast i zadovoljstvo da mi predaju i akademik profesor dr. Boris Tihi, koji je inače mentor na mom magistarskom radu, moj dekan Kadrija Hodžić, profesor dr. Vinko Kandžija, dekan ekonomskog fakulteta i profesor na Sorboni. I profesor na Sorboni, jeste u Parizu, profesor dr. Ratko Zelenkač, ja sam metodologija izučavana na prostorima ex-Jugoslavije i tako dalje. Naravno da sam se za to odlučio i hvala Bogu, eto, ja se nadam za nekih 15-20 dana da ću izaći uspješno i braniti taj magistarski rad. Naravno, u sljedećoj akademskoj godini planiram upisati doktorski studij, a sama činjenica da imam i prostora i mogućnost da na fakultetu ostanem da radim kao da budem biran u zvanje višeg asistenta mi daje još više, da kažem, snage, volje i želje. Naravno, ja sam kroz ovaj studij, dok sam sticao određena znanja i iskustva, uspio to, da kažem, malo i primijeniti u praksu, odnosno u djelo i hvala Bogu, evo mogu da kažem da sam do sad za ovih neke 2-3 godine uspio se angažovati u udruženju koje je međunarodno priznato od Švicarske asocijacije, to je Internacionalna projekt management asocijacija sa sjedištem u Cirihu. Nadalje bio sam učesnik na znanstveno-stručnim skupovima ispred sveučilišta, odnosno našeg univerziteta Vitez, na znanstveno-stručnom skupu u Zagrebu u organizaciji Udruge za upravljanje projektima Hrvatske i instituta Ruđer Bošković, gdje sam, eto, hvala Bogu, imao tu čast od 100 i nešto izlagača, odnosno predavača, biti među 8 plenarnih predavača, među kojima su bili i predsjednik nauka, Akademije nauka, profesor Krešimir Pavelić, ministar odbrane Davor Božinović i tako dalje. Šta da kažem, da ne bi bilo sada mi smo najbolji i tako dalje, mislim da je došlo vrijeme nakon svih ovih turbulencija kod nas u Bosni i Hercegovini po pitanju visokog obrazovanja, da je situacija se dosta tu smirila i da su ostali samo oni koji zadovoljavaju visoke standarde Europske unije i ono što je postala država ispred nas, tako da svaki student može sad slobodno da odabere gdje želi da studira, da li na privatnoj ili javnoj ustanovi. Ali verujte mi, sve je to, da kažem, jedan uvod. Konačni sud će dati poslodavci. Verujte da oni neće zaposliti radnika koji nije produktivan, odnosno koji nema znanje i iskustvo. Evo, gospodine Fočo, rekli ste u jednom momentu, ne znam više šta da kažem, što god da kažete neće biti suvišno i bit će korisno svakako za buduće studente koji se odluče za neki od fakulteta, univerziteta u Travniku. U ovom slučaju pričamo o Fakultetu poslovne ekonomije. Profesore Kadrić, ovdje su neki pehari. To su pehari koji su studenti zaslužili i koji su dobijeni zaslužujući nauci.